Iya. Suarma kemana? Suarma itu lain deh. Hah? Dia kemana? AWW. Si Rai kok segaya-gaya deh. Nek mangkat kemana? Ya makan mobil deh. Ke Bandung Nek beli naon? di Baju naon? duduk. Oh, duduk dah. Beli baju budulan gitu. Dulu kan aku gitu ya telepon ke bos beusi ya udah keur ngarokok aja. Ki. Mana? Terus tinggal lola. Keur ngarokoknya hiji. Nya, Aya telepon ke bos beusi ayeuna di Polsek Balena. sok. Terus Aya laporan Ya. Mang Adang ngabongkar imah kosong yang Alah. mana, Aduh. gitu. Dia teh kali itu ke polisi. Ke polisi kumaha? Di bos beusi, aya telepon ke bos beusi. usaha Polisi. Dia telepon. Siksa Sahana. Polisi rek disiksa. ambulan. Anjing sedang antir ke polsek ayeuna ku aing teh. Kumaha barang? Ka kantorkeun mah dah. Suarma Namun kumaha? Itu enek beli baju dulu ke kantor polsek gitu. ada dudak. Tuh, Ki. Hai. Nah, di dia adengna. Ka dia wae awas ulah ka dia wae. Namprak deu. Kieu teh. Tuh. Namprak deu. Ki, kadongkul. Oh lah jungkul. Mangga buat itu gadan naon, Ki. Hai. Madeng diantar ka udah pagi bos beusi panggung teh ka Jogja. Terus aya Ana mah karya busana we. omongan naon. Jogja mah baju ge euy mahal baju orok ge 125 lu. Kamu gede Mang Adang. Gua mesti ke Bang Adang mah. Geus mah aya beli udud. Usaha. Si anjing bakar deh. Iya kinya. Ya itu nomor. Mana ajungna? Asok milih ya tuh. Ada ya ada mah. Kaet. Insur gitu ajuk. Tak buru pakai baju. Ada mah. Itu tuh aduh. Tak baju. Utang kawan. Iya. Foto-foto. Hadir atuh. Ketrek atau ketrek. Eta yang masker. Iya teh teh. Anak teh. Bakso tahu. Iya ayo acuk seueur. Tuh kan. Tosok basa-basi ada naon katanya teh tuh kajung baju ieu baju aja seueur. Nomor Kadang mah. Sombong. Salah sombong teh teh. Iya teh. Teh tong sombong teh gitu. Berapa teh? 25. Baju sama asli. Ini acuk naon, cek teh teh acuk naon. Bajunya asli. Coba. Cek teh teh acuk nu kumaha. Oh, ah, sodian. Kalur tuh yuk, kalur yuk. Di bahi. Ah, iya mah. Wah, tuh joki ya nilap. Ini kayak gini. Oh, blok. Dicik bener ke. Kalur yuk. Ayo, ayo. Iya baik. Ayo dah ayo. Dalam tiga ya, selamat datang di dia bersama dari kalangan tiga ya. Enak dah, salah. Ayo istinar anjing. Ngomong we. Besi gede. Masuk atuh cuy. Ah. Iya bener, itu sepatu. Omongan. Tidak ngomongin amaran bos-bos mah. Ku tahu sekali itu. Baju nasa aparaha. Gimana harga bajunya beda-beda. Tak itu gambar retakeun ngelel udah. Di waktu saudara. Taruhnya enggak teteh. Taruhkeun da teh. Ini serian mah itu. Ada baju dulag-dugdag. Ayo dudak sampai beda. Ini goblok taruhkeun kata teh. Ada. Itu taruhkeun mana? Ayo dudak.
Acuk dulag, lain dulug-dugdag. Kacau yang Lain kacau, kok rek meuli baju madeng mah. Kumaha ieu teh? Tukang itu. Tuh tadi tuh. Ayo jadi cowboy gitu. Taya. Ah, kumaha tuh? Uidet ya. Gagal. Gagal. Teu janten. Jadi ieu na. Aing pejantan. Kumaha tuh? Bingung. Seharusnya kalau ngarekodnya. Ngan. 200. Taruh sekali teh atuh tuh, taruh tuh. Sabaraha tawar kumaha? Apa sabaraha? Sabaraha we? 2000. Sakirang gitu. Sakirang tuh. Baik sekiran. Kalau mencalawar, ketawar atuh. Sedang. Apa sabaraha? Katanya teh taruh tuh. Tawana 7.255. Oh, sekali. Tawar, ada tawar. Tes 5.000 ya. Lagi kacau. Taruh katanya teh taruh dulu tuh nu mana? Mana ada kasep. Cuk saha? Kok sok muji sorangan ieu mah. Kasep ini di dempak. Jadi. Tawa coba. Tawa. Mas ya. Mehon tami gitu jeung topi. Ron tami bade. Udah bisa gua gabah tinggi. Di bos besi, rek dimodalkeun. Itu teteh ngajak bade Bang bade dijajab ku teteh. Kos bae. Enggak. Tapi tahu di lokasi gitu. Manang, teteh ngajak balanja. Manang. Iya teteh ngajak balanja cenah dijajab ku teteh. Kemana adeng bodoh? Teteh taruh. Kemana? Mas. Banjar lah. Ini diandapkan. Ah, kalau Cingogo mana? Mana Cingogo? Itu teteh. Madeng, ih ayo. Alah nangis, alah. Ayo. Ada. Ini warna ini ada. Bleh. Kalau madeng. Madeng, hei. Iya, Bapak bade ngalangkung.